Halo guys, jumpa lagi bareng saya. Yuk kita simak dengan baik guys. Di sini terlihat ada penampakan guys. Sosok jin iprik kayaknya. Mari kita saksikan langsung aja guys. Huwal hayyul qayyum la ta'uduhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi syai'in ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu hibbuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya Allah, ya Allah, bantu saya ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya Allah, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak, 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 gak. Rupanya para polisi itu yang dibilang jin iprit. Waduh, sialan nih konten. Parah, 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 parah.